Hadin kajing pernah ke surkar henen kamit bala pelaj iki pisa nak benta ke scholarship nak kaliang kahenyo terap youth council education cell harangkat berki kana pule nak jaka pule baper menta ka sengi kelawan ban poilang hadhan kiti ha ka jaka badon umot jong uba boling do ban pelong ya kajing alang jongki nak kaliang kinong ai jingkran kila penpau ya kajing penram jongki ya ka surkar bala simpor sisnam tam ban pelaj ya ka pisa nak benta ke scholarship bat kilami ki sur penram ya kana kajing le jong ka surkar Ucap baka bersesok kumangilong kendi mentah kendi. Kendian semua berpenbau. Ya kata akan ke stop akan ke sini ropai sini. Semua menang ba bila dan hoi ke jingele ke jungi keempat sim lakuan hedai. Semua menang ba ke jingele ke jungi. Kalau pai penyelio itu jungjab adu 95%. Kini kedai ke jungjab berkeburang Umdang ya ke HWC dari kamdame ke jingjab bat memburam gerbang ya pergi samla di balai isua keti bat ai kata keti kapan keti kadiang lalu mesin tayau akan bakasai kelalat ban pensau lingba kata ke memorandum how injection minister bandawa bat pelajang bardol ya kata ke scholarship kepada pendeng jong sem arajan arbuai arajan arbua buat nyili minan bakaladan kasjinman na injection minister meredap ke press conference jungi hakaba nakaliang juga HWC rekat pergi semula boleh lagi institution biar menan keski nginalai pan ai kata ke press conference benar ya kata peaceful march kaba ngilapan ya ke permission naga deputy commissioner kapan sedang nanti napo modan yang rehab shadow additional secretariat harai diskusi na bangilayo abat ya ke jubam ba kata ke permission ya ke ba ila buat ban pelang ya tak kejingi ya pai ba nang tanya po modan yang rehab shadow additional secretariat layo pun balik ke jubam baong ba dinumla wala ya kata ke permission ya bisa namar ba nong ba shlong kadon ya kata ka 144 CRPC ka blog enforce habaro kawai ka nong ba shlong ikwa pun tep ikwa pun go tang kawai ke cikeli hato nado mendo jela megalia ka jongi kalau danya ka constitution jong la jong kapadang kapala ban different ya kata ka democratic protest jong weapon way dong sedang jaga ni jela kam krau maka ya kata ka constitution jong kari India nado mendo ka mlong suo bakum ki dong sedang kum ki samla jong jela bengin persno ya kita kimat ki jura bengin persno kita ki jengia kiba kum ki samla idon pedisam sak sokar sukar kusno wakata kecing ki kecengi kalau anti demokratik wakata kita kesukar ya saya nomor bagi ia kini ski begino yalam jong ke HWC oi ngila pai tek somon letter ki prepare baca somon buat ia ki jingi ki kibala arais dan meswa tang nomor bagi mi madan persno ya kita kimat ki jura jong keri bat kejak riu so ni ke poro benong wakata kesukar ada kita buat district Isgo, bagani ke jengi lompai ba ke jengi. Kabak kemsem la ai ta ke jengbet. Isgo bagi. Hilang kita ki ba defy ke dengan 144 CRPC. Nah, tang ko ke message ke baklia. Bila ba pha. Ya tu ke sumun la. Shanga bat ngai hishmat. Ngamdan ya ta ke jengsir, ya ta ke jengsmit. Na ka benda ba. Yagun, pedawa, ya ke hot. Jom samla la pule. Kaseng, kanum skapjar, delay. Bat kini kena datang ke jingi ki. Bat ke jing sedang. Tuan ke jingi ki. Pandang ni syukumat. Pada kata. Ke scholarship. Kumpul benar. Lingba u. Education minister. Dan aku pai. Habua. Sitayau. Haki bank account. Jung weapon way. Semula pulih boleh hak. Penyuak. Dia kata ke scholarship. Kau peras semula. Long lupa kita kira. Pada kalian ke HWC. Rekat berfikir semula pulih. Ini pelang. Yang ke jingi ki. Kau kedet berkata kalau boleh tangga ya katalah hatai pos ketriam yui ba komno kini ki politician nado ukong rak sama nado u lakemen rumbai kila berai bat kila million hak kam tok gili hakisna haki artayo kalau dan kecingin lek kendo nak kawai ke kenhuan reward saja hak bau samla hunki lingdo hunki sala belasan bentar bandai pandi kemat penyekran habo u korak sama keluar kene kajing sakut jok tak scholarship ngeli ibu korak sama hak tu kapor wah kita ke assurance bedang
ba apo si tayaw at pelatnya ya ke scholarship. Hadrai hadir si tayaw ro om simi dak ai ro am. Hadir kata kalau penbuat pat ya ke SYC juga sasal. Bangin budin, bangin somit ya kita merendam. How tayaw bola kuat. Bangin lai buar, hadu Riuski, pakataga Riuski kalau kuat minit. Perkat bapi, nada jen, bah nak kalian ke SYC, nada jen, bana nak kalian kisah pulih. Kimsiam lah mi, kimsiam lah boy kecing tua, anja ayu ya kata ke scholarship, jong wei pa wei kena. Kai kata kepala pelong ya kesukar dia, apa kecing yang jong NPP. Ban boy kata ke pisah, berpisah kuat yang kata ke pisah, hak kata ke treasury, akong, apa kesukar. Kami mengilatap, ilatap mendispos. Ya baru kata ke abang, kepada hak tu kisah pulih. Boleh ipat nak kalian kesukar, kaya ibu dan pakai Islam. Hadu mentah mendia berpelat yang kata ke scholarship. Hadu pimut berpendekam, ya kena kepisah tu kinaru. Hak banyak tiat, yang kita kaya melih. Haban tiat iki pak, dah mentah menjawab yang. Benar kita berpenyobat yang itu ulakam sinsar. Ni bagaimana kesukar. MDA bersakri yakri berkejap beliau resolusi pada tengah ni ketom jang kesukar MDA pergi kita kini ikai kita pedang perstat yang IFP berkumjui kita kini mikbat bersama tempo sekretariat kilhab penmi sesulang kilhab pedie ikikul kikti kilhab bersya yang kejekiat yang usam kani kepedi yang kata kejengpumkan snap buat yang kejengkan jauh tala dah kena kesukar MDA Persya yang kini hikai Bat kumjuru ya ke education sector hiburak kuai Nila petsia ho ba ude ban pelai madar yang scholarship joni hau tau penai Karai ke solution ke ba ai ni hak ta si uang ban pelai hau penai Oktober bat hadin katukan nepar nilai up ni UI pat olah keren ini uang display next week kilong delay man kapor ya kena scholarship ini dengan sia tu EP kowe history last year de ka scholarship jong aja arpor huai how July nakaliang ni jong keseng nila fai da RTI apa education department but hakata ka RTI ka nila fai ka simpor ado sipnai tam hadin ba nila puleb ha Dali yuat sani pa nila forward ya kata RTI ji hapo Ministry Home Affairs jong ke Central Government hapo sita yau haga pratering jong Agos kila forward ya kata ke letter RTI ji ke nila 5 stage podel hi yang state government. But kalau ka jinjab last year ini ro how September khasau trik kila pelajar scholarship jong kena pulai ji kene ko bai ka jinjab jong ke session aja arpau bat arway. Bat kum kisamla dan suya tu ya pi tanggawai nyimdai ban ting ne ban kaput ne yano ro namar ladon kilang yong kibala persang ban penting pensemi ya pi kisamla pule bai nai le cheta kaya ka program badang 144 nyimdai gileno nyimdai kita tulis kiban syuhan ban phalla ni dei kita kena pule kibawan ban dawa ya ka hak joni lada mani ki kena pule kumban syong kisamla ki dei lawe jong gari ba ka jai bendreu lada dei mani you snap jar apa ni ya kate ka hak joni you spek kai you snap kai kemun ni dei kilong ki breu ki ba pen bakla ya lawe joni hato ngan bu cingkli ya pi ki para samla hato apa ni haba ka hok jini ka sai telade ka por ni wei pa wei ni dei bandon ka musim sendrang ka musim ka pan lai ka musim jinyale i wei pa wei kut kutai samla dei bandon ya ka hok jini im dei penting ya kita kian dak ba buram ki magistrate daki bat ki police department ka kibaya ablam parang te ngosong bai tangane goe nimdai gile no kamantoy pi pinuanang ne pin para ini iseu chan pi para ini seu ba le para ekte parda pasnam ji sate stan bodar kiba kendo ya giche haman lagi por but when motor ya betuka 144 CRPC le impose ka te gi time bodar knambe gi priu ji kinam jenjar kim sha ha ite ki khar asam
But chua bangan siyang,